Maya payabak po kay katamongan, at suta na po king kadwampulot siya madomingo ning karaniwan na panahon. Kambeding pansarilitang kapagnasan, kaniting misa, yabe talading makatuki, para king kapasalamatan dari Mayor Rodencio Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Ada Ronesa and Annie Rose Mary Lau and family, ang timurin ang kapasalamatan daring kakatamong Ladies of Charity. Para King Aldoque Baitan dari Reverend Father Francis Michael Malyari at Irene Mendoza. Para King Malalagwang Kapaldanan dari Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Kleiner Bayani, Jeromino Lazaro Jr., Brother Rolly David, Brother Pat Ahos, Rosario Di Marucut, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagazon, Michael Alfaro, Ranilo Dairit, Monica De Leon, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, at Joy Manalo. Para king special intention dari Mayor Teddy Tumang, Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Marisa Ong, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel, Josefina, at Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Kambeda ring kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lizelle, Jenaline Freyal, Mignon, Luisa, Jose, Natividad, Mar Arcel, Marcelina, Edwin, Bianca Marie, Geneva. Yang
Kinugyuning ipampuning anak, ampuning banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kaingan po. Ini ng 29th Sunday in Ordinary Time, at mabilog pong Catholic Christendom, gaganakan tayo ngayon World Mission Sunday. Puta-putin ta second collection, kaya na pumiras. At paganakanan naman iting kaya katang kapag basusyan, kapigaganakan, ingitamongan po, king pangabinyag tamo, misyonero tamongan. Misyonero na ning apong Ginoo. Tinubod na bang yatad, ing maip ng balita, karing sabla. At paulining may kulangan tamot, may kasala, niya marapat mo yung sisyantala pangini, at anyaran tapay lunos at kapatawaran ning apong Ginoo. Ginoong Jesus, sasabihan mo kaya kami, ako ang Ginoo at Maestro, dinatang eban sa iwan nun eban sumuyo, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, babalan mo keng emakyapos karing matas at mayupaya, apakilala karing tao nung nula anti kasikan, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, bibitasan mo kaya kami, ing nung bisa keng maging marangal, sukat miyang sa iwan, ing metong at metong, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipaintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, iparing sabla, ingatan mo kami, lalam ning kekang pamanampun, at magdulap ka, king kalalaman ding puso mi. Iloko mo yung dalundum, ay makakilala kaya ka, at ipabing takot, apapampan kaya kami, king panimanman mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga ning Ginoo, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayan na ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na laring kayang palipi, kumabayabye at king kapamilatan na ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't na ning biyenang mitmong kasakitan, mi katulayang miyuman, abalo na king emeyalang ulaga ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at utukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga intulid, karingdakal at alangalang kaya, kakulang patawaran. Ing amano ning Ginoo. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Ingamano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kaluguran ng ustisya ating katapatan, yato kayayang kakatmuan, kingkayang pakamal. Dapot ing Ginoo, ingata na retang makitakot at gagalang keya at sablang manalig king lugod na. Iligtas na king kamatayan, king panauning danop, pagkaluba na lang pamangan. Ing Ginoo yang kekatang kapanayan, talasaup at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. Pamamasang ibad, king sulat karing Hebreo. Antina ning kang Jesus, ing anak ning Diyos, atin tamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapan na kabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kaya katamong kasalpantayanan. Ing kaya katamong matas a saserdote,
Biyasayang magisan metong apanandong king katang kainan. Uling yaman, dinalan niyo king sablang kapag subukan, kalupaning daralanan tamo. Bistaman, eyo may kasalo. Inya kambening matibeng kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, bata mong kamtan, ing lunos at sawo, king oras ning pamangailangan tamo. Ing amano ning Ginoo. Ing anak ning tao, di natangyo, ban sumuyo, at idawon ing bieno, para king pangayat bus ding dakal. Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Linapit la kang Jesus di Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro, ating keng buring adwan kaya ka. Naning buring adwan ka na ako, nga nang kinutang karela. May kibatla, nung lukluk na ka, king maligayang kayarian mo, ipagkalog mo sa makalukluk keng mingat ba kaya ka. Sinabi ng Jesus karela, ay baling adwan nyo. Happy ba tayo kayang kasakitan na pibatan ko? Malyari ko kayang pabinyag kalupan ng binyag, paminyag da ka na ako. Malyari kami, ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan na pibatan ko, tunay ping pibatan nyo, at mabinyag kayo, king binyag, ikabinyag ko. Dapat ala kong upayang mamili, nung nining magbili, king dane kong wanan, o kaya king kaili. Ding luklukan na sasabihin nyo, sa sadyano ng Diyos, para karing pinili ng lukluk kareti. Inyan din damdaring apulong alaga diti, mimwala ka rin Santiago tuwan. Ulinita pe palapitan no nga Jesus, kaya ring apostol at nga na, balwan nyo king ding pagano, giginwan do ring ibibilang dang pamuntok da, ading mamuntukan ila ring mapapaminto. Kaya kayo makanyan, nung ing ninuman, kaya kayo bisayang maging marangal, maging talasuyuya, karing aliwa, at nung ing metong kaya kayo burineng maging mumuna, maging alipan dering sabla. Huling agyanging anak ning tao, di natang ban pasuyo, nune ban sumuyo, at adwana, at idawon na ing biena, king pangayat bus ding dakal. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Maya payabak, pasibay po. Anya po nga akong mag-serve, kaya man makanyan uniforme, yung alter server ko, Batman kaya kanita. Batman yung ating cape, na itang kalupa na Superman, kaya gulot, makakanyan niya, kaya ba't korbata, pompolo.
At very attractive naman kaya kami nga nakantayta na mag-serve la. Uling attracted la kitang makanya na uniforme. Malamang di nga nakarin makanyan mo naman. Nya may kiyabe la kayong altar serving. Attracted la kitang sasulod. Kaya ba't emo karla attracted la kayong gagawaning pari. Nya po tang kaya sabihin na magpari ko. May gumpisaya kitang attraction itang sasulod. Agyan po ka rin kayanakan, potang kukuha lang kurso. Siyempre na itang attractive ka rin lang, lucrative, popular kurso, profession, career. Ing paninapan da yan, yung pangarapan da. Nginipin po, nanula rin sikat kurso ka rin kayanakan. Nanong popular ka rin pangarapan dang uiting maging biyeda, maging profession da. Kasi po niyang ren kabats ko kanita ren kurso kasi nanula mo commerce, engineer, architecture, nursing, makanyalaran nganyang magaral ko po Ngini medyo marakal na lang. At din kaya niya bisayang mag-nursing babae. Kasi anyang may ginawa lang play kayong eskwela, may iyamong nurse kitang karelang play, may malan niyang nurse, kaya ba't ngararendara na, kabagay mo, mag-nurse ka. Nga may nurse yun. Huli mo kita susulod. Pero naman bulit siya nuling makasulod kang nurse na ka. Nuling nang makasulod na kang pampari, pari na ka. Anya pinpong elementary ko, uso la rin Islam book. Kaya pasulatan da ka, lagyo mo, rin ka bats takin, kaya ba't birthday mo, favorite food, favorite color, din kaya kang crush, favorite artist, ambition, bela po rin At kanita po nga pabasa ko rin kaklase kong babae, yung ambition da, mag-flight stewardess la. Kaya man balo kang tanang, flight stewardess. Anyang anak ko. Anyang kaya po, siyempre abalo ko na. At anyang migpari ko, may nakit na akong flight stewardess. Potang atsuka king airport. Ay nga, rin pala yung burida rin kaklase ko kanta. Kim pangatsura da bisa lang mag-stewardess. Nga ako, pangalaguda rin. Nga ako. Puta po ngakit mo rin stewardess. Bala mo, contestant lang yung beauty contest. Mga tangkad la. Malagad na rin bansut. Dahil tang kulang keng sukad. Nya siguro, potang anak ka, yan, very attractive kaya ka. Nya, yung buri mo. So, magkumpisangan po kayong makanyan niya, potang kay pangarapan ming meto nga profession, career, o biye. At makanyang ko pong lalawin din, nga lagad din nga pong ginukining ebanghelyo tamo. Dahil may kapatid ay Juan Ampoy Santiago. Anyang lapitan din nga pong ginu, patse meging hari na kaginu, pakisabing ming mahipi kami nga doon, may kapatid, gawan mo kaming kaili, ampong manan mong gamat. O ining dream da, o ining paninap da, o ining request da At siguro, attractive ka rin nga doong apostol itang makantang di, ikita siguro ka rin emperor, detang malapit ka rin, very powerful la naman, detang malapit ka rin hari, minanawa labye, detang makasigi, ketang inumakayupaya, maging mayupaya naman, dudukpan dala, gagalangan dala, respektuan dala. At siyempre ilang utos-utos. At kinipino, ining may buo, bala mo, buridang maging biyede, ining may kapatad, maging makanitala. Ano naman sinermoni nga pong gino? Wala namang marok, nang mangarap lang makanta. Isipan da kasing gino, lukluk ya talagang tinghari. Kalubad na rin hari nga kakit da kanta. Pero anyway, sinermoni nga po, ambisyoso yun naman, katas yung pangarap, mga ragul ko kalado, naman sinabi yan Nanay nga nang may ngutang karela, agyoy kayang pibatan, ing kasakitan na pibatan ko. Malyari ko kayang pabinyag kalupan ng binyag, paminyag da ka na ako. Impupuntunan ni nga pong gino. Matas ko, maragul ko buring anyaran. Makasadya kong mibata para maging karapat dapat ko kanyan. Makasadya kong magkasakit. Tumulo pawas, magpursigi, magsikap, para miresake kayo yan. Peke ba na naman buring adwa? Opo.
At kini po, akakitanin kain na nga pong Ginoo, there's nothing wrong with ambition. As long as ini bunga nining pipagalan, bunga nining pipawasan. Waling karino darlare nga lagad eh. Nya bala mo sabihan na, ining gagawan nyo ngayon eh, gusto. Eko sisip-sip. Eko mag-shortcut. Kailangan yung magsikap at magpursigi kayo nung yan yung buriyo. Kaya katampo kasi, kaya katam Pilipino, ating dakal na makanyan. Burira, tambing lang makwalta. Burira, masanting lang posisyon tambing. At uling burira ito, nanunganing paralan na gagawan da, diyang kapamurit na yun, pamagloko, pamanasakit ka rin kaparang tao, threatendo pa rin nga diwang karibalda, para mo akwarita. Pero kini nga pong Ginoo, tatayrano rin alagad na ketang malinis, at ustong paralan ning pamangamit kitang pangarap at paninap at ambisyon. At yung pong daramdaman kong amano nga na, you have to rise from the ranks. You have to begin from the bottom to the top. At aga nakakaya po minsan, King America, atin na pong pepabless, balik ka na ako. Nabilis kitang masanting nga bale, anay kasanting. Kaya ba't na po nita, siyempre, makipagkwento ko ka rin mikibale. Pilipino itang mikibale, pero iya kapampangan. At kinento na mong bagyang Biena, no, mga nanyang mipadpad Amerika, no, mga mesanting nga biye. Sabi na, siman niya. Siman, ay po siman na loko. Siman. Man siman durukot, siman niya talaga. As in, mega fly akring keng barko. At diyang Maria, kaya, atinyang degree, atinyang kurso ngayari, balong mechanical engineer o electronic engineer, sa Maria. Anong king barko, naman ikway tang buri ng obra, maging, balam, janitor, paris-paris, linis-linis, makanyang kareng kwarto, kareng restaurant, makantaning maging biyana, for pilang years makanta ka no. Ketang misan po ka no, kesira niya yung barko at alay tang gawa ketang mesira. Sinabi rin yung tao ngayon eh. Sinabi rin ketang mamahala keng barko na makaintindi keng kuryente. Kasi nga na, patsesira la rin electric pan mi ang gagawa na. Patseting kesirang gamit. Darlami la kayo, gagawa na la. Subukan niya po ta yung makagawa na yung problema ng barko. At itapin po, hinaus de. Kaya pagawa rin. Gawa na eh. And nga napen, karin may gumpiseng ega na gana. Kasi from there, may lakoy kitang job na keng janitorial lang po keng nanuman, may abay karitang tsuketang makanyan obra kareng electrical. Hanggang karin, mitas sa ranggo, hanggang yang peka matas dili. Kitang opisina nga ita. At inipin po, may gumpisa from the bottom, rising to the top. Malagwa, sinaguli, masakit. Pero magbunga yung kasakitan, kapibabatan, tiyaga, pawas na. He was blessed by God. Balaan po inisabihan niya nga pong Ginoo ka rin alagad na. Magsikap kayo, magpursigi kayo, and God will bless you. Aliwa akong mamiyake kayo keng makanya na posisyon. Ang Diyos siyang mikibala nung ninong deserving. Nya kaya katamo po, bakit itamo mo waring magsikap kembye, itamo waring magpursigi, itamo mo waring magsakripisyo, po tatin pang mas mimigit, mas matinding magsakripisyo, may bata, may biyabeking katuliran kaya kaya katamo. And they deserve kening makanyan posisyon, o na naman. Ngayon po, kaya katamangan po yan. Dapat yung kadwa na po nini, kaya katang ebanghelyo. Kasi itsurang mag-ambisyon lang ang makanyang ding alagad, o ding may bugdong pakipatindi ang adwang alagad. Karino tiro ni nga pang Ginoo tungkol king values na. Kasi ala namang marokpin ng kanawan, nyamanabing, pantunanda, pero tinaid no ni nga pang Ginoo to much deeper level ning dapat gawan king biye, goals king biye. At nga na
Balo yung nga nga pong Ginoo kene. Ding pagano, giginwan doring bibilang dang pamuntok da, ading mamuntukan ilaring mapapamintu. Karing pagano, basat mayo payaya, giginwan dala, dudukwan dala, pamintuan dala. At ilang utos-utos, at pamintuan da rin gana-gana. Pero dapat makanyang ke kayo. Ingni namang ke kayo bisang maging marangal, maging talasuyo de ringaliwa, at nunging metong ke kayo burinay maging mumunaya, maging alipan de ring sabla. Digtong ne papuing dapat piling babanan. Uling inganak ning tao, dinatangban pasuyo, no neban sumuyo. At kenipin po, nanuman po yung ambisyonan, nanuman paninapan, dapat mumulingan itang kapagnasan, tatayranan ni nga pong Ginoo, tatayranan katani nga pong kukene, ketang kasiwan at pamag-serbisyo. At ita po yung kaduang punto kene, kaya katamongan, nanungan po yung buritang ayabot, ambisyonan, kakakalinguan, dapat ing main goal na yan, aliwa king sariling kapakanan, pang pansariling itang vested interest, bang manyaman tamo mubye, makayangat tamo bye, nanay nga pong Ginoo para kaya a more dignified life, yapin tang gagamitan yan in the service of other people. Suyo, serbisyo ka rin aliwa. Anya na naman po yung dieta mo, dapat serbisyo yan. Di mo, nung nurse ka, itang pamaglingap ka rin masakit, agyang maglingap yung masakit, susweldan me, pero still, kaya metong nga nurse, dapat laban ito, anting serbisyo, ka rin aliwang tao. Itang tsuking isip na pinubluba na, serbisyo ya karetang marakal. Ewari po, yaning kaya ng Florence Nightingale. Yung kaya na, may paumpisa yata kayong kaya ito, kayong nurse. Itang talagang nurse, imburi na sabihan, lingapan, sesen. Napotang nurse ka, dapat talaga itang puso mo, tsuka rin, para sesen lat, lingapan, ding sablang masakit. Kamo after kitang sweldo, kamo after kitang panakitan, nanay kitang, mi pagkalup kaya kang atang kagiwan, karing kamanyaw, karing kalupa mo. And then, doktor, makanyan mo naman po, diyang mekaniko ka, nanuman yung atsuk kaya kata mo, ing dapat mumulingan, kining sasabihan ng apong Ginoo, kitang pamagserbisyo, suyo king metong at metong. Pero at niya, sweldo na. Antimo po kami, diyangi kami pong pari, potang kay, kebat ning megmisa, nang kay kutang daren tao, among magkano po, nung buriya pong mabuisiting pari, kebat nang megbless, megmisa, kut na niya, magkano po, kasi po, para kay kami, ay sasaliwan ng misa, ay sasaliwan ng bendisyon, at lalo nga sasaliwan ng grasya ng hapong Ginoo. So, wala yung presyo. Itang na namang sasawap ay bayad king serbisyo. Uling yung serbisyo dapat libriya na nayapin ng sawap yut suporta king iglesia, Santa Iglesia at king pari. Makana naman po nung magmisa kami, kaya supportan king BME, wala king panyalika rin, kamalda pa naman din. Wala kang panyalika. Kining inipong libro ngayon, king kamal na nila, masisira na yata. O lalo na po nung ating kang kautos, yung kanako sa akin, siyempre, kailangan sesen me. O nung maranap yan, magbuisit siya. May mo na ayutos. Kaya natin kang panyueldo. Imbuli na po sabihan, habang misopan kayo, through the minister, ikay naman sopan niya, bang lalo ya pang makapag-perform king obra na. At buli ko pong makanya mo na lawin tamong kareng, ganaganang profesyon, potang atintang babayaran, doktorya, attorneya, mekanikuya, janitorya, waiterya, itang babayad tamong ita, baka tadakalapang asopan. Dakal pa nga serbisyo, at pa serbisyo, lumawak ya pa'y serbisyo da.
Bala po itang ating kong ayal ben misan. Ating metong babae, may laki susi na kay sakin. So makalog keng sakin. Kasi akalingwa na susi kay kilub makalak na yung sakin. Nya may manyaw siya, hanggang king atin lang kontak para ibuklat ning sakin na. Mamirapal niya pa naman yung babae. At ating pumintang makamotorsiklo, lalaki. At agad-agad, gawa na yung biglat na itang pasbol ni sakit. Alay mang 2 minutes, buklat na yung sakit. Kaya po niyang mangutang yung babae, magkano? 300 pesos siya mo po. Ay, kaman na naman, nakamang adong minutong ginawa kay sakit, 300 pesos. So sobra na kaman, masyado kang maangatat. Peka 300 pesos na. At may pag-argyula po, may pag-argyula. Iba't ko pa mo po kay ngaliwang baryo, pintalanda ko kay ni, yan yung motorsiklo ko, bintaw kay ni, kay ba't, iya mo pong marapat singil kayo, makanya mo po si singil ni. Hanggang po nga ting linapit a polis, ikit na la. At may kirandam niya kareng nga dua. Niya nga intindihan na ng polising sitwasyon, nga na naking babae, may buring din ang 300 pesos. At balo mo yung, luwi mo na yung marigong sinawag kaya ka mekaniko, luwi mo yung kayang motorsiklo, kalbo no rin gulong na. Iba't siya pa kay ngaliwang baryo, 300 pesos mo yung pa-IBAB nga na. Nung makanyan, miss, nga na niting pulis, kingwa na yung pasibay ta susi kaya sa akin, linub na kayong kilub, linak na yung pasbol, bahala na kayo kan, lakwanda na ka. At likwande po, nga na ng pulis, king kaswapangan mo nga na 300 pesos mo ibigay ng tao. Sinopa na kayo, may buring sopan. O nung i-concrete mo kanta, may 2,000 O, 300 pesos mo. At yan, kaya po, itang makanyan, dapat itang mentalidad tamo. Sinopan da ka tamo, sopan tala naman, para dakala pa asopan. Huling imbiyata mo makanyan, kasuyuban niya, kasopan niya king metong at metong. Karingan dapat mumuli ing nasa tamo at direksyon ng gagawan tamo. Ayang papadating nga pong Ginoo king ebanghelyo tamo. Amen. Ngayon po ipasagtayin kaya katang kasalpatayan nga tang sumabi, sasalpantay ko king Diyos, pang maipain tutu. At ang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong, aginutamo, pengagriking upaya, ning banal Espiritu, at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis sing grasya na kay katamo at king kay katang yatu nga tamong sumabi, Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring atsuking posisyon ning upaya at pamanimuna king Santa Iglesia, sana ing iglesia at gawan deng talasuyo ning Ginoo. Manala para ka ring manimuna ding kaniting yatu, manalangin ta king Ginoo. Ating aliwang tao, lalamdang pamamahala, mananasanang ila mismo, suywan doretang tao at magobra, para king katuliran kete king yatu, manalangin ta king Ginoo. Para ka ring ala ng pag-asa, pauli ning kasakitan, ing malugod alingap, ang patana sana, ing sakit apo, manalangin ta king Ginoo. Para ka ring anggang komunidad tang Kristyan, banding mi pasyag, tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na, agyang potang masakit siya ing dalan,
at sa upando sa ringaliwa, king pamagdala, king karelang pusan, manalangin ta, ing sarili tang kapagnasan. Mi biebe abe at sumuyo king metong at metong anding kapatid mi kang Kristo aginu manggaman king manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos, mayupaya. O Diyos sa ginumi, mananasan ang dating ayin, ayam pang mi, yatadda kaya kaming lugudmod kapatawaran, at ibira kaya kaming kalayan sumuyo, kaya kapamilatan ding biyemi, tiyadan miking lagyunan namang Yesus sa ginumi. Ang ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos, tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at nuwang karin o ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Inyang mi kasala na rin kaya kang anak at mi parayo king siping mimu, binalik mong pasibay kaya ka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, aning upaya ning banal mong espiritu. Tinipin mo rin kaya kang anak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong laipa, antimono makanano kayong metong, ika, ing bugto mong anak, ating banal espiritu. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel, karing banwa,
Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon kay Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepa salamat siya kaya ka. Piraso niya binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko ang anat kananye, ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya, ami babubu para kaya, iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang babayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganap yak ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming obispo ading sablang pari. Imbirheno din ng Diyos. Kambi ng San Jose, ako yung esposo. Kaya bering apostol, ading sabi malmong kaburian, king kekaba ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Mapamintuking amahan talapangabo sa mibog yung banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin.
Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan, ing kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianin kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. May kakapatatangan po, may pupugayin tamong ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan, kaya kaingan. Malugod at maganakat ang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmeng amano mo, kumayap na ako.
Atin tamo pong second collection para po keng World Mission Sunday. Anak ko pa mo po, na yan pero sobri la po rin pamieda kanta. Hanggang naman po ngayon, pasobri yun tano po di-distribute, mag-second collection tana mo para support mo keng World Mission Sunday. So, yan po at every third Sunday, may haliwala po patungkulan din kaya katang second collection. And by the way po niya pong September, po taring aliwa po kaya kami dinan ko sobre para keng Birhen de los Remedios. Ita po yearly yan naman in support keng yearly celebration tamo keng commemoration keng coronation of Birhen de los Remedios as patroness of the province of Pampanga. Deta pong melikum kanita 70,000 plus la. Kata pong sobri. So, baka rin aliwa po kayo pinanlaring memye. Nung mamiyata pwede nuko karakalda siguro. Alam mo 70,000. So anyway po, so yan. Sana po ugalyan tamong babudget tala. Dating babiyat tamo naman king pisamban. Ala kung daramdamang kakalaksing, puro lang namang papel di siguro din kayo. Bilis la kanyan. Pero bala makasumangot kayo. Makasimangot la rin babiye. Mag-third collection tapa kanyan, patsay makasimangot kayo. Siyempre po na nanganapin ng banal na kasulatan na God loves the cheerful giver and rewards the cheerful giver. Kanya po tang mamaya kayo po, ikaw sisimangot. Pwede ko mabless. Kailangan makatimang kayo. Yan. At ikay ko po rin ng announcement. So, kaya pong October 31, Webis, 3:30 p.m., Walk of Saints. So, magpalista na kayo po. At lula pong kategorya, then 12 years old below, kay ba't po rin kadwa, 13 years old to 19 years old, kay ba't po rin 20 years old and above. Kay ba't po, siyempre magpalista kayo po ka rin Paris Media Ministers o kaya ka rin Chapel Pastoral Council tamo. At katlo po, datang na po November 1st, yung kapigaganakan ka rin Maldang Kaladwa, niya bidisibit lang naman po retang kaya katang sobring kapigaganakan at dawon tamong panalangin para ka rin Maldang Kaladwa. Kay ba't po kayong October 30, kay ba't na po ng 6 p.m. Mass, Miyerkules sa po ito, maganapeping Living Rosary. At panglima po, this week po, may masala rin kayong munisipyo Kenny at may sermon rin kayong office kasi kano marinaching kay katang patio. Piyugsanan de pong basura yung kay katang patio. Nya ing momong kaira po mga bitamong opening and closing time ng patio. So starting tonight, 8 p.m., sarado na po yung patio tamo, makapatlak na. Pati saldo tene makalwal kay ni kanta nung inyamukit kayong bakod. Mibuklat siya po 5 o'clock in the morning. Kasi po pala pa-check ganing aldo. Yung kating manog sa basura, kenda kakabit kayong patio. So anyway po, so opening time, 5 a.m., closing time, 8 p.m. Okay po? So, patsi 8:01 at impang saken ken, makulong na po ken, at magmultayang pilang kaya, magkano, ay may papupi sabi. So, wala pong overnight parking, ken kaya katang patio, ma-penalty kayo. Okay, tayo gagawang sariling garahe, ing patio. Okay, so ulitan kaya po, opening time na ning patio tamo, 5 o'clock in the morning, misaraya pong 8 p.m. At no overnight parking keng patio. Okay po. Dakal po salamat, talakad tana. Manalangin tamo. O Ginoo, mananasan ang itingay Kristyo sa panakeng manatiling tapat kaya ka. Ituro niya sana kaya kaming dalan painturo king bielanganga. Ipagkalumiti ka pamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ating Ginoo, manatili kaya kayo. Bendisyonan ako ang aning Diyos sa may paintutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kaya katang kapag masusya na metana, suyuan, serbisyo niya nga pong Ginoo, ating kapulupa tamong tao.
Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kaya kaingan po.